Nang khoroksa tiprasa hisi video sunai tongmaniba nini bangai bui borok rok naini rok hanai ule tiprasa rok ni tong haisi ebo hakya khoroksa ni bang thong to se khoja gara jago Hai dolok bahai tomai kha khai nor kan kurung tomai na nai inke dolok tinni katal video no lamsogo inke tinni ni main topic ka Facebook ni content creator tai YouTube controversy choli tomai o topic no toi tinni video stamja kha inke video channel sikang norok jodi nani video chajak te haba katal update na ba subscribe khai didi inke te kisa share khai didi inke so bisi kok sa kare tinni video channel sin inke by biva Facebook ni content creator no tam sakano khnai nei di Bukan kok share kai musuh beta like ang saya sakit bana nakar ordi ang sekarang noni rong nakar samu tema homa nile social media o kebang masih influencer hi content creator hi joto phai beja and ang appreciate bukai bo niro hard working khai dong je kaha khane ne to ang kaha no sabu but aro jago khoroksa khorong ni bo hai borok tonggo content ni mungo hayamane rok kuno go bono tak khai di hiang ni rong personally request khaibo bo bai nang bo haya hi judge khaijang nai nini loge boi bo judge khaijang nai and jerai khonai okra jakra jo to sitabok mobile yago tongo ba borok nai ke borok tuma impact klainai borok ni aro bom tunga chongdi tei kaisa hingke nang khoroksa tiprasa hi se video sunai tongmani ba nini bangai bui borok rok naini rok hanai ule tiprasa rok ni tong haisi ebo hakya khoroksa ni bang thong to se khoja gara jago hingke nang kisawa sugya kongui video no khaile dida bui bai haya hoja yana tei te nang bo respect mai tong na tei in real life nang kaham pha nang mano lengka si borok kahang manai bukha kahang manai but no bui to ni nogo thangui nang bai malai tong ya bule hingke bui no uni ni moko bai nukmani video bai si judge khaigrana ule borok le hai sina bule hi hingke bo haike hoja yana tei ke video rok suna lai di shiwata social media te video ro ya karma ni reason ke joto rang puja kisa de mano hi khailai mani ang bono busiwo ke rang azedi but rang ni loge wo respect bu azedi rang kaisa mama ni bai angya lasi sungsaro ke video ta khaidi te especially burai rok chularok to bo haya se khaithaya nu sa thangke especially burai rok kisa khatiwe akoboi khaidita u je bo haya video khaine rong na disau do joto burai rok ya kisa khati jo tuwe video khaidi ani kokno chaya angja khake bana kadde angbuni roni kahanai u hinu bahai ke video ma khai manita haya no ma sanai kahano ke kahano ma sanai tai ni roga sa hard work khai tongmai mani kaisa content sunawani ang siwa ang khoroksa content creator na sa thangke ang siwa bu sa hard work ma khai video shoot khai di edit khai di wa song di tuma video ya kanai kubang ma si samung tong hede giboni ba appreciate khai ni rok kahano khai tongge nge Pia bagi sa ni rok asok si hard work khai tong ke baro jago kisi sa ni bangai haya hoja dro hai de ni cost to thu yo thang pai ne hai bang kisa wa so ya koi video khai de bai bai haya hoja ya na te ge ni rok to joto sijang lukjang mang si sianu ya wi do mobile rok thung tong mai hai de joto sijang lukjak si ge sidete khaila ke to tai ara jaga ang tama sasi nai ba inke dolok norok khnai na makhana bai biba tam sakang ke norok khnai na guina norok buji na khana ne khaka yang bo inke so tabuk thangnai next update inke dolok next update ingkha tirpani controversy no tweet tirpa malik ke hene controversy no tweet bai jodika rek heka khangre bosong rong no ke so bot tam sakan norok khnai nei कल शाम को मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे एक यूट्यूब बंगाली ब्लॉगर वो बोल रहा था कि वो जो वर्ड पिपरा मालिक थे वो हमारे बुबागरा ने पहले स्टार्ट किया है तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूं वीडियो भेजूं जब पिपरा मालिक के आंध्रा बंगाली चिल्ला के बोलने थे तब तेरा आँख नाक कान सबने काम करना बंद कर दिया था क्या काम करना बंद कर दिया था क्या आंखों ने देखना बंद कर दिया था कानों ने सुनना बंद कर दिया था मैं तेरे को स्क्रीनशॉट भेजूं वीडियो भेजूं और दूसरी बात जो मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे बोल रहे हैं कि मैं ये वीडियो बना के बंगाली कम्युनिटी और तिब्बती कम्युनिटी में सो कॉल्ड डिफरेंसेस क्रिएट कर रही हूँ तो जब वो बंदा दारू पी के हमारे बुबागरा को गाली दे रहा था तब उसको याद नहीं आया कि अगर उसने ये वीडियो बनाया तो एक
कि दो कम्युनिटी के बीच में डिफरेंसेस आ सकते हैं, तब तुम लोगों ने उस कमेंट सेक्शन में जाके क्यों नहीं बोला कि तुम ये वीडियो बना के डिफरेंसेस क्रिएट करे हो? जब हमने वीडियो बनाया तभी तुम लोग क्यों आए? জায়গা যদি তোমার হয়ে থাকে তাহলে তুমি তো সেটা রেখে হাতেই রাখো না। এই আজাদি ত্রিপুরার মানুষের মাঝে অশান্তি কেন লাগে যায়? আর একটা কথা মনে রেখো, জায়গা এখন যদি ত্রিপুরার জনগণের হয় তাইলে কিন্তু শ্রীলঙ্কা, নেপাল আর বাংলাদেশের কথা মনে রাখবো, আর বারবার মঙ্গোলিয়ার টিকিট দিতে রাখবো। আগের মতো মানুষের পাগল বানাইতে পারতে না, এখন কিন্তু আর কেউ অশিক্ষিত না। আর তুমি তো দালালি করবে, এটা কিন্তু সবাই জানে। বোন তুই কি একটু সস্তা নাশানি করতেছস? হ্যাঁ, কোনটা নাশা করতেছস একটু কৌছে? তুই কলেজ গেছো নি? তুই স্কুল পড়ছো নি? তুই জানোস নি হিস্ট্রি কিটা? তুই জানোস নি হিস্ট্রি কিটা? বাংলাদেশ থেকে এখানে আয়া এখানে কইতাছে দালালি, তোমার দালালি সব জানো কিটা দালালি করছে? একটু কৌছে বোন, একটু কৌছে, একটু নাশা কয়া, হ্যাঁ, তারপরে ভিডিও বানাও আরেকটা। Hinke dolok bai chotiga hinman norok bai na jaga comment khai di tai norok bo hinmani video chajak ba like subscribe khai di ngeso thanglai finai next update hinke next update engka bengal te tonasin tara porbo bai ke chini diprasa leader sono bai ke kutukha ngan norok khnai nai di ngeso bisikok sayakari chung bo kutumani video na nailai sinai ang hai na hai ane mungpor Tripura ang hai na hai tini ma phajao ka tang mui mana Bangladesh ni Tripura ni Bangali rao na amra Bangali to tumra Bangali to problem je Tiprasa ni bagi against protibat play agor tolang to thai Facebook na yori o Tiprasa ro ke tange wansa ni bagi tau phana kok thai sakti sia abono tini sana musu gundro no tam no nai tange no ke wansa ni against kok saya tange wansa ni against kok sendro wansa ke Bangladesh rok chini against ti pura protibat play to agor tola city of rock border flag ti ko against pise to tange chini Tiprasa ro ke wansa ni against kok saya no amang belai netang to netriung to tara neta enjana to kaisa bar Tiprasa ni ba kok saya buba grani ti kebang ma te buba gra Agortola ani mali ani ha Agortola ani ha Tripura ani ha nei Delhi kendra thangai basando mane okok no jontor montor thangai samani okok no wansarok tini tamo protibat khlai to kaisa channel je Tiprasa rao isamesa kok sake bawo pura social media action khane pa kene ko ngao Tiprasa ro ke tangai ini ko bubagrani again bas ya Tiprasa ni ba sing norok tamna nai okok to tini srai ke sanam to je Tiprasa rao en neta netri channel ro no nor wansa ba je paijak tamo na wansa ni norok wansa no tabu power rei tong di wansa rok no jaga ni malik khlai tong ni kintu ni generation in future hinke dolok norok bai na jaka chini dara pohor Tiprasa leaders ni against kok samani tai chini bai biva and by jotika borok sama norok bai na jaka norok comment khai di hinke so tini bagai to osun ongsine ke so norok next video nugui manna chini da bugiani video hinke so je poilan chini video no paithai jore je packer nema bagai norok na humbai te norok next video naina bagai ready tongdi hinke norok bai dakni tu banai hinke tin bagai to osukno hinke so chung video no muthak laisinai